Se mwabagabo mwe ikintu nibaza. Ubu abantu b'abagabo muraba gucuranga umuceri koko mwagira ngo ni inyoni. Icyo kigabo kingana gutyo wagira ngo ni bote z'abakarani wagikuye. Yaturutse indubongo. Ese ubwo muri mwese ninde wanesha undi we? Wa kigabo we yakunesha se? Ngaho ni mucimaka mutwereka akantu gatoya. Mutere icy'ubugabo. Mutere icy'ubugabo nicyo nanjye nshaka kubona. Oya mutere icy'ubugabo, mutere Oya da. Uziko wa mugabo umenya afite imbaraga mwa? Dore uwo mugabo ikintu azi ni ukurya ndabona aricyo kintu ashoboye. Ase akujyanye ibiryo umuntu w'umugabo? Akujyanye ibiryo umuntu w'umugabo? Akujyanye ibiryo umuntu w'umugabo? Ubwo ni bwo bugabo umurusha. Emera ko umwubaha ko kurusha kurya gusa. Ngaho ni murwane mu bitwereke. Basi ni mufatanemo. Mukore kwitama. Mukore kwitama ubwo ufite agatuza. Ewe gabagabo mfite hano we, shamana yanjye.